Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka United Democratic Party hanagasngi kalapan pendapat ba ikikirteng jong kikirtong kibanya khun yak election MDC ke Bansalong House Namban 1. Nakliang General Secretary ke UDP uba Jemino Mautho ulapan pena saya kikirteng jong kikhandaingot kikirtong kata uba Medling Emsware na War East West Ginger Hills uba Kat Kasar na War Central uba Shlur Lamin na War West uba Damian Eswar na Shipho Mensngat Khanduli uba Rimilan Ki Sena na Nartiang Wa Yajer uba Wailat Siang Shai na Musnyang Rangat uba Suli Lingdo na Mausenram uba Gilbert Lalu na Milliam bat uba Ringkat Lang Lindam na Langkerdam Light Gro constituency. Hakani kasngi na kaliang ki MLA bat Presiden ke UDP uba Ahmed Ba Lingdo kila kitbok kit riang ya barok ki kertong ki ban sami khmat banyak khun ya kini ki election bakin yo ya uso ka jinjob. Ula benrap ru da ka baong baka seng kandon lang ban pentulun ni ki kam ha ka bede bat ke election MDC. Malaong nakaliang jong i president hakani ka sngi sa penmi ya kani ka second list jong ki candidate ki banya khun ya kani ka election sa kani artli ki district council ka Khasi Hills Autonomous District Council but ka Jangga Hills Autonomous District Council kumban si pentip ya pi ki Nongkershan ki Balayawan lang ban senran ni kini ki candidate kani ka sngi nakaliang jungi kum ka party nadu mencem snem hau benai September ka state election committee ka Shong but hadian makala Shong nakaliang ka state election committee nakaliang jungi kum ka party ngilapatha lu cham baro ki district jong ka party ke jungi bakin identify banjit kita ki candidate na ki constituency opir but kumba creative hi nakaliang jungi kum ka party ngidon ka process ngidon ka procedure but ndai bangi jit nakaliang jong ka state level bihenre kede na ka constituency level naki circle level naki district level but hadian pada papoi ka state election committee di ka list ka baningkong ilayo ban penmi haka khatlai tarik benai Disember usau but mentang pada hak tu kesni ilayo ban sei kumba akun remut ki candidates ki banya kun naki constituency go pair but mentang kesni hak ka second list ngidon khandai tili ki kerteng dia kam da penslim nakaliang ke jonga nomor kumulong president hiru piwan ki shnong ki bajengai dia nganchu pulie ya kini ka kerteng jong kini ki candidates ki bagi layo naki circle layo ya ka recommendation nakaliang circle layo ka recommendation nakaliang ka district but mentapat layo ya ka recommendation nakaliang juga state election committee dia ngan khot ya kini ki kerteng iwei pe iwei but hangni idon i president jungi dengan semua i president jungi ba kabang nak tepat i president rangwa jungi ba Ahmed Ba Lingdo ba in pending yo saj kum kejing pen itu kum kejing pen scam yang kini ki candidate ibanya kun na kini ki constituency pair ak by day ba kini ka district council election sendon kini ka port banikong na ka War East West Ginger Hills i ma Medling Emsware na West Ginger Hills say ma Kat Kasar na War Central Kasar Kot Chakmat say Mashlur Lamin Nawar West. That's more how many top kilo. Nang dapat idonima Rimi Langki Sena na Nartiang Wayajer na West China Hills. China Hills pat gidon i Waka Dameshwa Siang Shai na constituency Musnyang Rangat. Ngidon sa i ba Ringkat Len
rengkat lang lendem na lang kerdem lagro na East Khasi Hills. Pidi sitting MDC bentar. Eswar na Mensngat Khanduli, West Jani Hills. Republik Buan Kompreti. Ilon sa Armud ngiding sisya di Kerteng ba minpenpanah ngiding Kapor. Iwe de ba Gilbert Lalu ibani kun naka William constituency East Khasi Hills. But sa iwe pat de ba Suli Lingdo ibani kun naka Mawsengram constituency. Di kini nakadaw ba kidon ki program ki Shnong Joki Kemat Manwan. Then they nakaliang dongi kung party ru state election committee ni penskem ya kini ki armut ki ramba bani kun na kini ki artli ki constituency de tang ki teng jong ki candidate ke bang interwal shau pai ba na ba Hills Autonomous Council but shaka Khasi Hills Autonomous Council election kabalong ha unognai Feb Banwan. Kaya nakaliang jongi kung party, ba nakaliang jongi achievement, ngakipok kirwiyang, ya baru ki candidate ki bang declare, ba ngakipok kirwiyang, ya ki candidate ki ba declare mutapasi, baru ki beliau ki ten Banwan syaka politik, baru ki beliau ki ten ban shim, ya kata responsibility holiday banyalam yang disusah ladau pai ba je tengah dokumen baki ni parlok nagalang parti UDP kilashim yang rai rang ba rengkat kajing amin sin ki bahai ngasem jongki rengkat kajing amin sin ki ba parashnam pratha rengkat kajing amin sin ka parti jongki halaki circle kilashim yang kekle Bami Shakman, Banten Rom, ya kena kamba, nak benta bangkit banba, ya ka konstitusi bakum juru ha nak benta ka riba ka jadi berakuwe. Dan nak liang ka jonga, ni nak liang ka West Hills, UDP, nila persyang, bat nila snokmen, ba nila la ban penmi ha first list yang kandidat bat mentaro bin penmi biang sasangun ki kandidat na ka West India ba kunjur iwe na East India ibanyale kidambun ki kandidat ba terwai rede banyale na ka party handrei kung ka party amde ba ngin sujet ki kandidat tang banyo kandidat ki kandidat ki bang ije kilong dak babishar ki kandidat ki bang laje kilong dak pusyam nang rim baki desha neem kita ki breu ki bakit baba ki blang salah ki desha neem kita ki breu ki balaju kit juba ki blang salah ki desha neem ki ba don kata prospek kadon kata ka jing yo ijingan na kabanta bangkit ban ba ya konsi dem ta kadaw ni ke inobino kandidat ki bangila je kalong ngim suje kulma bakka bahaya ni ba kung ka party bang yang su penyeng yeno handai ki penyeng ya ki kandidat ki ba kan sai ki ba je kan sai kuma omne ki ba ki kandidat ki bangila je kalong ida pe binia ba ki dei ki breu ki ba laju kit juba hak im laga salah ki ba laju kit juba hak isnong ki thabu jongki ba kane ki platform kaba makikin khot kin wer yagi pai ba konstitution ki bakin ai ke krishan khnang ba kin yo ban pen i ta sap ka phang ka jongki bangkit hapo ka this council kaba manta hapo this council kidal shipon ki jika pelum ki baki ain jo ka central government ki ain jo ka state government ki atu khot na ko post ko por yang kam ni ki breu ki basnu tho hagishnong ki thau ki basnu tho haki right ki muluk ki basnu tho hak im lama salam
bangkit ang ba den ka kada ngada snokmen nagale ka party bakam syamai kulmar ya ki candidate bangkit pakirwiam ya ki candidate ka party tiba yale election bangak hot no way ki pagba bakin ai di kersan but nga kuntu ya baro itu ki bangim sem la ban penbena lane ngimla bang penpriang kum ka party yamta amde ba philong ki breu ki ba bomdon kasat hanre hakat compare to ka party ki shemba ki nek candidate ki dei kebyang tam tenang le majanga ngakit bok terwyang ya paro ki candidate jong UDP ba kinlong ki breu ki ba job but ai ka men sim ko jong phi ka ba phila raikut banyelam yo pai ba un ai ki kersan ba phitin ka kum ba philakula bangkit yo pai ba lada kalat kapli hakri sans nem ki banwan ublay ko ko do ya phi Christmas pasok wa balade ba usam kumay ba kamen ya phi shijarmu ngosmu kemen kata-kata bangandon mataka no faisngi hakba ka parti jungi nakasansnem kinayakit ya balem ban ai ki chikri ya ka ya ki jing sinchar ba bit ko biang hakba dei ya ki diskusi mag election saka diskusi kalau don kam kata-kata nadu mata kini ki candidate la shim yu karai bi long kinokit nang balem nang udaman pe ba ki ai ki kanon ki sinchar po ka diskusi ila ka jong halagi jong diskusi kilong ki bobit babiang panai ke banpei bagi ai ki kanon kilong bobit babiang yang i kantam kirit pai tu dah po ni jala jong di nakaliang jonga kumu Emilia na po kumosam konsusi iba suli mak berpoin nomor ba idon ke program taksi lagi siapa orang idon cuma idon program ke pengen mak dia nomor mencisi gila siong daga komiti joka baroki nongkit kam joka nomor gila siong daga komiti ke baroki nongkit kam ha primary unit yang isna bofher bapo kumosam konsusi nila recommend ya ke ketinggi kani kalau hadir baka election committee hamosam idon sangut ki candidate kiba li apply ban nakta ban ya contest election na po ka afusan mosam juga autonomous district council dari hadir baka election committee kalau ibit kalau pak sagi ban la recommend ka keting jongi ban long candidate nanti naka afusan mosam konstitusi ki candidate ki aspiran ki ba apply ka tiket tu ndai ba ong ki ele percaya seperti ngidon kawai ka tim chanti yo candidate juni kena bamunta ka sini ngai ba nang tin mosam ni to ki kemen ka ba isus kam kata-kata bagi yo ki job nang tin mosam konstitusi de nga kitok yakini ki candidate juni bala is skills na gentles ki ba ni khud yakini election nga ayat ka dikit bok ngi fi bagi jingi trei kanong kamdi bafis momaroi ni ke parti hibro ni don rekat penjian ti yupi bagi jingu yupi bondan na jingi sekri hak politik kelomba kam kanyene bahkan yene bagi fitin i kata jing anot ke bafidon hak baiba tu khablish boni fibro awal is MDC konsulsi iba kat kasar war central Bachelor namin na Ward West Badamian S1 na po mensenat handuli iba rimi langki senap na natiang wajen bawailat siang syai na musniang rengat iba lengkat lang lendam na po lang kadam na konsulsi kini baru kini dan mengkabangi ke board bagi anu ki parlok pada ki bangla bandar mengkabangi nama ki program ki bakila itu ku sa kedai ke bagi mla ya ke banlai dendai ni ladap ya ka proses bakal kom
rekam jung ko parti ban finalize seki tadi ba sulindo na mau sundam konstitusi ba gelbat lalu nanti na po melim konstitusi na ai gin ke pok ruang dekat ba jing duai ini kumki kandidat yang ke parti UDP nak kini konstitusi baru kita bila ban beberapa matang ni, but ni ngecem ba dari election ke pemerintah ke pilihannya kun, karena ke election ke pemerintah ya ke jenjok ya ke parti UDP lepas jom di kandidat. Naso ban pensai ban penskam suang ni, bagar kom je duni ya ke kandidat. Kadaya lembar kalenti tekam kabaran kecinsai baka transparansi bagi kubangi juang berbon nado ka level jong unit imbeso tang circle unit ka pamut na kisnom nanta kasawan pada ha ki zone jong ki konsumsi level nanta kasawan pada ha ke circle level bagi orang konsumsi nanta kisawan pan hadu ke district level but nanta ke sepoi ke state level hak jin ya ki kandidat ba ka jin menjul ya kinu nu ki kandidat kamde ke board of state election committee kamde ke board of the district ba kamde ke board of the circle nisim ba kali ke board ke jong ki pai ba ki babon ki balai ya ke menjul ba ke kesan jong ki ya ki kandidat ki jong ni ha ke ni je ki kandidat la bandon armut lainut na kawai ke konsulsi ke jing kwa ya ke bani kun ni election kum ki kandidat ndaya kut kalong ni la bandon betang wei kandidat nasuban pertu ya kita tu kan dengot kinoyalam joka parti UDP kibadai ki MLA joka parti kibadai ki MDC joka parti kamtam ki MDC iba lemba ke jenis slot lemba ke jenis UI ki jongki ya ke ba kalong kejeng sisa budget yang unu kan ini. Dalam bahasa bangila banyu hadu mentah. Bala ke parti UDP kamu sebut unu benong kejengnya kini. Mendon unu benong bakal kejengnya surut lane kejengnya kenok. Habang ye jin ikan ini juga. Nakarpat desi odon pada. Kino ki parlok ki badan apa ke parti lasem ki bale si klemyo ya ke menjul na ka bertak tertentu terpa ki bagi subhan bagi terdekat baka parti yang dulu kandidat ubah ke konsulsi kalarai ban ai ya ke tiket na ka bertak election ini ba dawan gue ki MDC nantai na po mensengat haduli kadai ke example ke babha baka example ke badan penemuan hakikat di babon baru dalam dia tiket nomor kilailit banyak protes no masuk kata kadai ka lesi ka hok ko pidon di bang sim di negara nre habang ngepet ijmo pat ya ke bangi idon kam habaku binong kesan ke parti ke binong mikbat ke parti bak binong dia trei ke parti lagi don kamen sim ya kaban penti kena bau kan ini demi di berjam idon kam ya kaban trei kat bak ban sutu ya ka situation lan ka jinom juman ko konsulsi naso banong bahado mentang ki kandidat barok ki bagi lagi clear dipanggil apa benar bagi di official candidate Joko Parti UDP
Kilong ki candidate ki ba ngidap da kajikirmen ke ba krawa bakin poi syakatha. Kumalatren mene lagi roba asma. Bakam ni bang ni sujit tam bang lambu candidate. Harun bersusi. Ndai la pensong nongrim bah. Ya kajin jin jumi ba kajin ai ga tiket. Na kabanta bakin dei ki candidate jumi. Halo kinongrim nama lekat bagi kandidat don kino kersa. Di dalam guru-guru ngidap hi banbu baka thong jo kajin jo. Kade don yang kandidat ki bangi ko pating punya. Di na terpat batin tu yang kandidat ki bangila krep bagi bermenang atas ni pada dua taksi dengan official candidate Joko Parti bagi ke sin balarai darai dan baik dia sedin TM sin balarai but tidak ada official candidate Joko Parti bersama tak kasih orang ikut Islam ni nama pembiak suara si bang file Indonesia mereka application form Jokopi recommendation but keting approval lani kaya di final dia kaya melakukan ini ngilada nak kalian untuk apa tidak dia ni ai ni kita keluar but dia small long way dia small ba kubakalon hidon kenteng pada election nak kaya giat dua musim dengan sobat bahkan ni election mentah kelapir bakal dan mentang ngarangyo ia ka message na po mau kurwat lekat bakidur kita jong ka meeting ke balong tu nam support bakat bang lesing awon menta Christmas dan advance new year dan dia welcome ni sem perlu kerja lei ke jimi pai ba buat ke parti ke meeting parti menta kasi ke ke isit isingai ba ka ba ai mensiu the LP election, bagi ML election compare baglabak. Nama mentah kasyong api kuki kandidat dibangi la bentuk board. Kasyong api inong putre ke parti hak konsumsi level iba pila judon ke jemput ke board. Kumnu bantre naga mentah kari election ini. Ini namanya, let's kita sebut di parlok. Hakai election kita lihat dua di partai parti hadir untuk KML election azar pulai mulai nak kau punya tu ipil ni bawa nak konsulsi cuma kalau kelabak lebak nangis kem baki wik di konsulsi tu kalau betul bagi don kecing atatin baka parti kejuian halau penorin kejokan Gidan sipun gino hilang, leader di bang gidan apa parti, di baju ya trader kat apa parti, dalam mesin juga kerja Asia, dalam mesin juga kerja orang kawai, dalam mesin juga kerja trader kat, ini sekarang barang apa lagi sponsor election, jadi begini saya Asia, ini orang kerja job golden bro, untuk parti, lembah, kerja trace job, bagai kerjaan lebih, saya sisil. Jadi kita orang terlihat ya jika di barat